20 years to my retire tawre tawka na mana 5% of the basic to be the aduga PS madang aduga minimum the 10,000 people the yawe section man the sarkar gi mana ko de yu ya de adu masi akoi thane the chief secretary level da officer sing brigade officer me am yawa maduda pokodi mukse sei sangdo pugyo yaning de mongda de gi oro yaning de mongda थबक अखोई कौबी मोंग रिगुलर कौबी मोंग जिउ प्रसाद कुरु लेवल दा मिनिस्टर गोविंदा से यावबिरे ऑनरेबल मिनिस्टर मासी यावरगा दिसै सामतन मखोइना प्रपोज तौबसी अखोइना देगी दोसी वन टाइप 1 के पीपी नबा प्रपोज तौइ ते कारण तो मखोइ तो फाइदगी खजरा तौबा फाइदगी मतम चा लाख तेंग हनबा लेबसी अखोई 3% पेरगे 18% नो गेम लेरदी और मसीदी तोदोना प्रेसिडेंट तो बिदवे मुंग लेरे और साइक सिम बकाता चेन दबे आदबी मुंग लेरगदी 18% पी हरगा कोई एक्चुअल पेमेंट ना ताकोई मसादा विनिंगनेस त तगिन टेंशन बिदो को लेबु बुदे सरकार पैसा लेते हागो बोदो आज रिक्वेस्ट तो जाई सामने तो समाय तोदना अखोई मतन सपोजु सरकार नुमोय तुम सादो लेनी निका तो जगे असेम पोदने अदुगा अखोई Vice Secretary Service. I usually put difference 18% ni adu July ki koi ji kanu gi kan dire adu je haude haude payment di matu tabi drabuni na vice atopa koi service organization me am duna pullaga am si yana maru oine engineering department sing sigi taliba demand ama khaktang yawe demand si kai nota ICT MI electricity Manipur rules 1970 live encasement ji hana piram bado machine relief to tholet lairam ni pot to sigi rule 10 sub rule 2 sina maram so koi yam nei masi gi pot chi koi nei na bada thok ba ta tawrei ba presentation du ga je sina khalli ba wakal lon ji ga ya da bada gi koi da kaino ka ko e adu ko tarak khi bane ba tarak bada gi si ha bane ba the provision of some for workers, staffs of PWD, ICT, KICT, MI 78 be removed and entitled confirm workers and employees of all engineering departments. MID engineering color with the Posiga, I do the city solution. Demand mapan ado demand mapan ji. Ati na sole mamang na ko na pipe daga tawa. Adagi na wai sa mobile na dala ya ko na strike ko make office ke phone ko pita zalami ade MCL ka Joint Administrative Council of All Manipur Trade Council amasung All Manipur Government Employees Organization na sarkar da taliba demand ji tarani ado tara sigi manung da amabudi china order thokpire atei mapan nama walhori adu matai mapan sigi manung da khoina yamna maru oina khanga charabada huji mibung khuding makta employee amadi sinmi pensioner sing da satna ba yaba demand ji DA amadi DR ni masi akhoina haijari basi DA ga DR ga ji lakador ba 8 Central Pay Commission na piri ba term of reference ki matung in akhoina 1/1/2026 ta masi 18% ji hapsal laga 60% DA DR leitraga di akhoida achowa senmit lon da mangjaba ma leigani aduna masi pitok pio haina tamjabani aduga haujik sarkar na pitok pangam da na leiba koi ge employee singi terminal benefit lupa crore chonga ga yankai leiri masi pitok pangam na da bagi damakta koi ge employable age ji hojik service tagi potha ga dor kangu ji chahi ani emaga sangdok pio haijabani masi da natana hojik manipur sarkar gi makha da hangna leiriba post lising yankai mukchi hojik kudak tai mention mangam maroi do poni na employee me am da sinmi me am da piriba burden je achida tawdana koina paralysis ohendana government gi sector am da paralyze oide koi ge leiriba employee humpu lising humpu do jing jina suraga government da show tawibanina aduna hojiki ji kudak ta mention matam na matam jangani aduna maram moraga masigi changi matam ji reju chahi ani ge matam ji sangdok piraga asmaina tenjal laga koi ge kaino me am ji benefit ching ji pibi raga koi da mangi ba huji chali ba pension na me di salary pi ba da crore chatruk ka taruk chupna taruk
चली बसी मथक ngसाई vacancy mention dabana maram oiraga 287 crore mangi base amuk 606.66 crore to 287 crore je apse lagadi lamdam si de salai ga do paisa ji lupa crore sama par nomni masi draw tongnaba masi ot pangamnanaba gi damakta ni koina mention view aduga se lamdam sigi senbit londa athu kaino afaba mo ohen minesi loina na government na hoji phawbudi makha taba khongjang gi makha taba wari sananaba gi pawdi pirak trimni na akoi asidagi henna kanjanna ba akoi ji organization lepa yade demand lepa yade akoi gi agitation lepa yade adum as it is athajagi ni haise thamjage